chill Mr. Bawote lama khoti angu9 namhlanje kulalwa khonapha sengiqede angu5 Jasani King Ojo Bamafia them Mina nsoke mbushote yibo ungipi focus hamba lama piki spenda lingekeleni mbupompe umfake style sebathi ngaphathwe ntanjeni bathi ngumathekenya badla swese umathekenya badla swese kodwa namhlanje mbamba ikhoti ngiqeda ukushaya ithoti ifuna ukumbulala ibhiya Ngathakwa ngaphosa kuwa ngaqamela ama-speaker Eka-Kevi machine yathuda emphakathini Abantu bamangala waphinde wa-connecta Ngiphethe inkuthu le seyifuna ukumbulala inkuthu le futhi inkuthu le ngiphethe inkuthu le seyifuna ukumbulala inkuthu le futhi inkuthu le ngiphethe inkuthu le seyifuna ukumbulala inkuthu le futhi inkuthu le ngiphethe inkuthu le seyifuna ukumbulala inkuthu le futhi inkuthu le umuphongo but uzoqhamuka uphonto sazube manzi isiphongo selifuna ukumbandezela idisco light lenkuthu le ngifuna ukuyiphutsha iphathi Intena amadolo ingudu Uchisi nkupha amazolo Ibhabhingo la izolo lifuna ukundubula isibhono akuvumi ukuthi ngihlale phansi ngimi ngamaswane akuvumi ukuthi ngibeke phansi lenkudu ngale nkudu le ngakuwa ngathi shumaya kwasonto ufase endlini ngale nkudu le ngiphethe inkuthu le seyifuna ukumbulala inkuthu le futhi inkuthu le ngiphethe inkuthu le seyifuna ukumbulala inkuthu le futhi inkuthu le ngiphethe inkuthu le seyifuna ukumbulala inkuthu le futhi inkuthu le ngiphethe inkuthu le seyifuna ukumbulala inkuthu le futhi inkuthu le Mina nsoke mbushote yibo ungipi focus hamba lama piki spenda lingekeleni mbupompe umfake style sebathi ngaphathwe ntanjeni bathi ngumathekenya badla swese umathekenya badla swese kodwa namhlanje mbamba ikhoti ngiqeda ukushaya ithoti ifuna ukumbulala ibhiya Ngathakwa ngaphosa kuwa ngaqamela ama-speaker Eka-Kevi machine yathuda emphakathini Abantu bamangala waphinde wa-connecta ikhoti seyifuna ukumbulala wephathani ngiphethe inkuthu le seyifuna ukumbulala inkuthu le futhi inkuthu le ngiphethe inkuthu le seyifuna ukumbulala inkuthu le futhi inkuthu le ngiphethe